Hello bro, ka topik kebangan peniya pimenta. Hakin ka video kumno ba pin repair ya ka ceiling fan ka balado hayin jongpi. Teka ne ka ceiling fan ki parlok ki pa repair yang ki ong bakal aduk menta lasita ya we ka klem ya shu. Te ya ka ne ka ceiling fan bangan repair ya kata bangan jongpi saya la jong ngam kuat. Andai habang repair rengkat-rengkat kan peniya pi ki bapai kan ka video. Kanang ba pi pinang lang ban repair hakalo ko ba pin repair lada ka ne ka ceiling fan kadu bat kam ya shu. Mo ngan bu ka hang ne hamia. Te kani ko marajo nga kam lak ban kawar solution dengan ai ka khandet ngan pandem khanang ba phi phin yo i bha tenga tharai phi lai yo i bha ka to ngan lau no ya kini ki wings jong gane ka pangha untuk kana mar bakala bam size palat ka wit no haban lau swai kini ki wings barok lai teli tu mentang ala de ban lau ya kini ki wings lane ki blade kumbaki ong Komenta pada ya uniru ngan habban lau ya uniru hanging stand jong ganega pangkha nang ta nang niru habban lau niru buno syarut menta shwa bangan repair ya ganega fan shwa bangan lau ngan penti kena shwa ya hi ganega fan kadang yai ne kaladu to mentangan plug ya uniru tupin top hanging socket bat nang tapade dengan air supply yang dengan fan dengan rak dah boleh sebar handiat untuk yang tape yang tu yang tu bat jauh yang tu ban tape yang tu bat nang tape yang tu baik baik kam yai to mentang ala ban lau kung ne te kawai ka bang kwa ban ye thu ye phi hang ne ka long bahaka fan hi kan mau ha kidon tang ar teliki jaka baka fan kasai itu kapan kong kadai kapasitor kabaar kadai winding tang nang tahi ka fan kasai itu mo temen tangan lau yo ne kapasitor ngan lau yo ne kapasitor to pai une kapasitor te ya une kapasitor ngan bu syarot mentang ngan lau sa une jing penbat ya une kapasitor mo pe untuk turu syarut pe hang dei kidon ki wayar tang lai teli ki bami to menta kidon ar teli ki rukom tes tel lada kidon une multimeter hayin jopi hila bantes daune bat lada kidon une multimeter hila bantes daune u series lam lane utes lam kumbaki ommo to ar teli ka rukom tes kadon hande tementa suku lada bidon une multimeter pila bantes daune dengan hikai shwa bantes daune multimeter nama liok le se banap dan jupi kidon ku une multimeter te ya une ngan hikai ki ban hadin bangladet ban hikai bantes daune multimeter ngan hikai ru ya phiki bom dan une multimeter ba pintes daune series lam mo tementa ba pintes ya kaneka fan pe yang ne pin haban ai ya une hang ne ha te ya une pi haban set hang tu ha continuity mo hang ne pi hang tu te ha pi haban ai tu ya une hang ne mo da bela dem nang tu ba de kinte se ka fan te haba pi ai une hang ne te gemot lada pi pendai une bat une sap ka kasawa bias no kasawa te menta pade kumnongan peti pi yo ne multimeter nama apa pe hang to mo pe hang to te ya une u cable ki khot u prop te udon red bat udon black mo temen tangan tes yo une coil da ka banga pandai ha une red une wayar pi antongan pandai bat une pade wayar u blue dengan sim da une ngan pandai hanto pai omdon reading ai ga ba pandai hang ne bi pai ga pandai kutur dan reading ai Tapi pandai sa une white wire, pai une
pendai kunto pe reading kawan hang to kan no kawan sispa praposan sispa praposan kamun ba une uwai umpat lele but lada une ukoi udang bha phi pendai hang ne bat hang ne ru ka reading kawan be hang ne so tu te mentang la so tu ba uwai nap deng jong ne uwayar udon jing thut ula ban kut ula ban ing to menta bila so tu tharai kumno bantes da une multimeter mo te menta pada syukur lada pimdan une multimeter kumno pinle handai fidan kamban le da une usir Islam lada Islam ubaki ju ong mo te ya une ru ngalade ban upload juga video kumno ban sinaya une pila ban cek napok ka channel jonga ya video te ya une ngan blog hang te ha kebut untuk bikane bikane pengen blog untuk bayu iba te benta ngan te swa ya uleu pe om don ni ai ka ban pen idak ha ule ubol lai lada ule ukoil hang ne umpat gut kamun ba ule ubol lai me tang ba menta ba de ukhlem me tabar balai namar ba ula dukut mo to mentangan pendai sahau ne ubasau ukomon dan pendai sahau de pai une ume kamun ba uwai na pedeng jong kini kewayar hapo jong ukoin ula dukut te menta ka jingkeli na phiki nong pai kala bangwan ba kumno ngin repair lada kalong kumni lada ukoi lu ing siapa to ya kata kumno pin repair te mentangan pin iya phi ingin pai ke siapa ka ai ka ba jia ba ka ai ka balong ka ing ne gat gut ne kumno ne ngimla bentik ya kata handai ngin lau kana ngin iya siapa lau kumto ini screw bat nang ta bade ya kan ka fan kala ban kendiat lau dah ini kan fan dia kum tu hi kan buyu tu selesai pe hang ni kini kidon di coil hang ni pi hang ni kidon di coil te menta ngin wat kai ngin pe tang lagi khamat nilai itu hang no baga du oh pe hang ni kala ing pi te menta ngin pe ngidang lap na em ya itu iwayar iba oh ini ini lah good ini bah ini ngalayok nane siliang ini oh no way ini lah good ini kewayar arkeli gelat good ini badu ini tentang lap bau ne wayar ukur kuning ngin super sang join malu wala nang bangin yo bantes kadai na em nang ne ngin join kumto mulu mala temen tak andang lade ban join yo ne usai nar kumne dengan tes biang sesisin ngan pendai ya une basau udah kamon wayar bat ngan pendai uno na pedeng jong kini ngakwa ngan pendai haune pai kamerit bah kalai pi bat nang ta pedeng ngan pendai hane kame kalai kabakam he mo kapan iba datang na baka ing hang ne kendiat bat udgut une ukoil tementang ala join kumne hadin bangal adep join kumne ngat pendai kumtur kamerit bat ngapendai hantu kame tege jingkeli hang ne phila no yang balai ba kamerit hantu bat hantu pade kame mentangan explain ya pi everything about that no tementangan bataya pi pengan peni bahaya pi hajan hakan ka fan ki coil gidon arraw pe ne raw to bahpo bat ne bah jurang raw to way ar kali ki raw gidon mo ki raw de ka fan ki raw de ka fan te kemun une bahpo ki khot kumno une bahpo ki khot u primary bat une ubah jurang pade urang ubah jurang ki khot secondary bat don ru ki bakhot une ude u starting coil bat une ubah jurang ki khot running coil takabut hang ne gelas thu ba une uba merit udai starting coil udai bahpo
But une pada ubame he udah running coil udah bahajrong. Mo, tuh, mentah bila sentuh bahapa kafan udah starting coil, but running coil, lane primary, but secondary. Mo, temen tang lalap juga fall juga ne kafan, day na kadaw ba ka ing hang ne kandian, but ula good no une usaina. Te nginle kum no hang ne ngidang la bang repair ya kane daga bangi join ja une usaina nang ne bat nang ne mo. Temen tangan join no daga ba janai daga ba ba dengan le uno hang ne ngan sim daga series swa bangan join. Pihak banyak ya une kum to ngal ada ban ayu kum to ngan subteng ba ya une coil ngan sarai piyo mo sarai ngan subteng ba ya une coil kum to kan mau bahas pede ban pengkhuy nomor ladap pengkhuy kam wan koren hang tu mo ngan khap ke mo ngan khap ke kelas mar dong polan to de kane kalau abiang mentah ngila sutu ba ka fol kade tang naka banta ba kane kala ing pi kane pi ba pi kane kala ing temen tang ala de join une wayar ba une wayar une usainar ba une usainar ngala join to tengah don bok ba ngalap ya une usainar ba gudang to balada ngamlap ngala jinjar ban repair ya kane kafan ngan hab bali ra syaka jaga bagi winding hang ta ka don commission ban winding ya kine hoy pila bang winding daga ketiru andre kan simpor bahaya pi namar balai ba pi na une kan no rau pen ai hang to lai spa propel na ka banta une running coil but une starting coil lai spa sanpel but don jajai ki fanru ki bawan saus pa shaneng une running coil mo tega bahai bandra syaba don commission ki winding ya une coil tang hapo stem tagladem mo tengi don bok menta baga ing tang nang nene jrong bat ngindang lap ya une usaina ubat gut bat ngilak peteng to te menta ka ka fan jongi kala biang tap no ya ka fan kumba deiban tap untuk teka pasak menta kalongan batay no ya une kapasitor namar klaim une kapasitor kaneka fan jogi kan nam yai mo te hang ne gi tho 2.0 mfd pe ba 2.0 mfd mut ka full form jong kaneka mfd kalong microfarads mo microfarads ka ai gi jumut microfarad kaneka microfarads kalong ka value ka unit jong ke koren ke badan ha une kapasitor delang ba une kapasitor kene ka fan jong hi kala aban jai namar balai une kapasitor open me ya ka koren nang ne kat kum ga jingdon kam jong kene ka fan hang ne mo tementa pila sotu ngala bataya hi ya une kapasitor tementa hang ne ka jing kali ka wan biang kum ne lada une kapasitor udu ka fan kalong kum no ba lada une kapasitor udu ka fan jong hi kanom ya ye rugan but lada une kapasitor jauh pi utulot ru ka fan jauh pi ka slow haba kayai mo te menta kami biang ngajeng kali te hakano ka dur ba ngintip ba une kapasitor utulot lane udu hakano ka rukom ngintir sia une to ya katangan pen iya pi kumno ba pintir sia une mo to nganter swano da une multimeter na kabanta kito ki badan multimeter mo ngantes swangan hikai swan na kamantak itu ki badon ya unang multimeter ya unang multimeter pen ai hang no pai hang ni 2000 kilo ohms ti pai hang to nang ne une bin penyai kum to pai hang ni hang to 2000 kilo ohm ya unang kapasitor haswa ba pintes this charge waya unang kapasitor kum to mo bat nang tapade haba pites hila ban bat ya ketinang tu na sainar kunto bat nang ne pinung la ban bat namar ka resistan hang ne kawan une kapasitor kato ka reading hang to gadai ban kala
nyau prasin sejrong. Bat lada kam kelak kumta kamu une kapasitor jong pi uwe topik mentangan tes biang mah. Yang untuk itu serap. We are like sausan reun nyau. Baik. Nyau ke kelak deh. Kamu une kapasitor udang bah. Bat lada hang ne kan kelak tang riu siapa san sausan riu kamu une kapasitor jong pi utelon. Lada pi pendai jong ne kapasitor hakan ka fanru ka fan jong pi kan slow. Temen tak pada ngantes dak kawai pat karukom tes mo. Te une udai u ngan put suatu tes lang untuk to pi de une usaket. Te ya une usaket pin tep hang to bora artindi. Hadin ma pila on mo. Baik, pin bat untuk nanta pintep hang ne baro artili om dai ba pintep slam handai tang kumba ar second nilai second pi untuk dabien te pendai une baro artili hang ne lada ka dieng ne ka khlain bha ban spark kamun une ka pasator jong pi udang bha pengen pendai pi uspak jam bha kamun ba une ka pasator jong pi udang bah, udang tip top. Kamun hadin ba pila tep kum tu, mo anda pila pendai kum tu, kam dan iai, baik subuh lada kam dan iai kum tu pendai kum tu, kami di ngai kamun ba une uka pasator jong pi ula du. Te sakawai, kum na pangitip ba une uka pasator telon. Te kum cu hi pinle tep hang tu, bat nang ta pada pendai kum banga labatai pi mene pendai kum tu, balada kading hang ne kam sawajam ka telot bah ka dieng hne ban sawaro kam sawajam ka sule tang mulu mala aba bile untuk kale tang mulu mala ka sawatang mulu mala kamut ba une kapasitor di telot ngan pendai no ya kanega jingbat jong une kapasitor hne mo namar ba ngala de ban bataya pi kumto ngal sarai pila santu te ngala de ban batay kumto te pe hangne kini ki wayar gidon gini bayar gidon kumne te mentaga jingkeli kawan biang hangne kumno pat ngintip pan pendai jauh ne kapasitor hakini ki wayar lai teli hangne namar hakapor bangi lau meneru ngiklembu ken mau ngiklembu dang ngiklet ban budak ngiklet ban bukan mau ngisulau ba jauh ne kapasitor banang tani lates kumapi ang mapi ba ngisiem bau ne kapasitor uklem spak IAUM ni ngai ba une kapasitor uladu dai na kata-kata ngila brand no ya une kapasitor hadin bangila wan thik do ba thamai ngi mut pandai ngin nam kan mau su hang no bangi pandai ya kata ngano ya pi wat nam khuslai mendangan bata ya pi hak no ko ko mapin itu ban pandai ya une kapasitor te ban pandai ya kapasitor hane pin habban wat kan uno komon wayar mo subu lada une wayar hane umdon une basau bajar ngam uba mo bastem kumta teter umdon wayar kumne kumbapi repair kene kafan subu kane ka bang repair menta ka don red white blue andre kata ka kafan ka bapi repair umdon re kumbadon une red white blue umdon da ka wai ka color hangta kumno bapinle te bantip ya kata dengan hikayat pi kumno bapinle mo te hangne nglaplong neu series lam la neu tes lam nantes o kabiang te menta pendai pat subuh menta phim tiep mo phim don umunti mentar le phim tiep phim tes neu tes lam pendai kurmar kunto bat unto pi unto ubon uhe unto bat lada nganum pelaj neu ubasawan pendai hanto pai kahe ba kemudian neu kapasitor lu ngin pendai kuno ngin pendai haune wei bat haune komon wayar wei untuk hau komon wayar ni pendai wei untuk kapasitor bat nang ta pade ngan tep kapasitor untuk mo kumto bi hang ne kawan biang gajing keli kum no bat ngin itu ban pendai ya utai wayar badan hati hasad asli udan arteli ngin pendai hang nene mo ngan ong ya pi ban itu ya kata subuh ngan ai tu wayar badan sat mune wayar subuh mune wayar badan sat arteli mo mune wayar uai hin pendai hang
habom dan kapasitor mah badan teli pandai baik buai kumne latih kenapa pandai gitu ban une pandai gitu pai kalayai ke fan pi pandai biang pai gayai ke fan pandai sok ne pai hang to kamyai te kemud bahang te siling lagapi pandai une ban une ka fan yo pi kamyai hire handai lagapi pandai une ban une pade ka fan yo pi gayai te ngathara pilas no thu kumno ban jon jong ni kat haba ka fan jong phi gayai baik kat haba ka fan jong phi gayai pandai hang ta mo piti no ne goya hanne ini pandai hang to nomor bakal abiang demo untuk no goy ke pandai untuk bat une pada yang pandai hang ne ha po mo pandai hang to te une pada ubalai une mudon kam dan pandai hilak berkelain blok tip balada pindon blok tip sa thep no hang ne ha ayu ke hang ne ha pada hang ne ha pada mudon ni ai kadoi ka bathali ka jaga jaka thep untuk pada sakarwai kam don je kane ai ru untuk i ha pada tenang ne pada baik nang ne pada mudon tang atun diu jing thep bayar i baik bah tentang atli jing boyang te menta ngan tes ya kene ga fan jonga mo ni gaya ini kamyai nanti santo nanti sang tapi mo baik kalayai teka video mentakas ni kalong tangkat ne ngatharai bila itu bat vilas no thu kham janai hi ngala bataya hi ngala kaya hi kumno ban repair ya kafan bat lada kafan kan du hi jong pi persyang ban repair hi ya ka te tangkat ne ke video khublai sibut dunia sempat haka next video jonga haka ne kisni sajain manwan khublai